Τραγουδήσε του Κυρίου ότι αγαθός αλληλούια, ότι στον αιώνα ο έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήσε το Θεό, τον Θεόν αλληλούια, ότι στον αιώνα ο έλεος αυτού αλληλούια. Εξομολογήστε το αλληλούια, ότι στον αιώνα ο έλεος αυτού αλληλούια. Ήσαν τη θαυμασία μεγάλα μόνο, αλληλούια. La vida verdadera, hermanos y hermanas, está en Cristo. No nos engañemos con lo que el mundo nos dice. No corramos asustados por lo que nos puede pasar. Corramos a la iglesia por lo que sí nos puede pasar acá. Es encontrar un camino de amor y de vida en Cristo nuestro Señor. A Él todo honor y toda gloria. Al mundo, nada, nada.